popijte to, vi ste spremni za narednih 2-3 sata da odpočnete da radite aktivno, jer ste dobili energiju, znači dobili ste šećere. Za naše normalno funkcionisanje i nervnog sistema, i srca, jetre, bubrega, potreban je šećer. Pogotovo je mozak taj koji je osetljiv na nedostatak glukoze. Možete posle toga popiti kafu, ali nemojte, ja vas molim, da jutarnju, znači ono što prvo uzmete neka bude med, posle vam niko ne brani ni kafu i čaj i bilo šta. Znači to nekad bude jedno zlatno pravilo za sve prisutne, pogotovo za ovu omladinu koja šta jede, kako jede, da li su stigli da jedu, nisu stigli, nemaju doručak, imaju, neka uzimu, dobijete kalorije, dobijete minerale, dobijete vitamine, dobijete ono što vam je potrebno. Znači, u preventivne svrhe, pored mogu da koriste med deca od prve godine starosti, navršen prve godine starosti, mada još uvek to je polemika u svetu, jedni su za, jedni protiv, kod nekih je teorija da detetu treba dati, koje je na veštačkoj ishrani, treba dati med, dodati u mleko, ali ja se držim principa, ono što važi u našem zakonu, znači stoji da med dati detetu posle navršene prve godine života, jer tada njegov digestivni sistem, organi za varanje su spremni da koriste med i da nema onih smetnji koje bi eventualno, mada to niko nije naučno dokazao da su nađene spore botulizma u medu, ali da ne bi bili uterećeni njim, važno je da ga koristimo godinu dana, početi sa malim dozama, znači sa uvođenjem male količine, platite detetu reakciju, kako će da reaguje sa četvrtinom kašike, pa sa polovinom posle nekoliko dana, na kraju posle 10-15 dana prešli na celu kašiku. Pored toga, znači što deca prve godine, predškolska deca, školska deca, njima je još potrebnije za normalan i fizički i psihički razvoj, za njihovo odrastanje, potrebno adolescentima, a ono što je jako posebno važno sportistima danas, ja mislim da i ovi mladi ljudi bave se sportom, znači neposredno pred neki trening, pred neku vanserijsko angažovanje, utakmica, da se uzme kašika mede rastvorene, odmah dobijete kalorije. To koriste svi sportisti u svetu, to i medicina sporta, autori pričaju o tome kako se treba da nadoknadi energija u toku dana, u toku treninga, u toku utakmice, u toku takmičenja, šta se posle toga daje za vreme pauze i kako posle nadoknaditi energiju posle završene ili treninga ili takmičenja. A na kraju med je potreban i radnim ljudima. Znači normalno danas smo večito u nekoj žurbi, svi neku jure i za poslom i za novcem, to je jedan opšti haos. Znači ljudima koji se bave i fizičkim radom i umnim radom potrebna je, znači potrebna je bar jedna količina meda. Potrebno je i najpotrebnije osobama u trećoj životnoj dobi. Znači, ako ste propustili sve ove etape kada ste trebali da koristite, niste koristili, sada imate dovoljno vremena da sebi posvetite pažnju i da počnete da koristite, da nadoknadite ono što u toku dana ne možete da umestite u organizam. Ono što je bitno, znači u preventivne svrhe se savjetuje korišćenje bagremova meda, pogotovo u deci. Ako se počinje su uvođenje meda, znači savjetuje se bagremovom medu.
Mogu da ga koriste i odrasli u drugim zdravstvenim smetnjama i tegobama. On je jako dobar za nervni sistem, bagramov med. Zatim za organe za varenje, gastritis koji je praćen sa povećanim lučenjem kiseline, sa smanjenim lučenjem kiseline, kod ulceroznog kolitisa, kod poremećaja želuca gde imamo višak kiseline. Znači, savjetuje se 2 sata posle uzimanja obroka, rastvaren u mlaku vodu. A ako hoćemo želudac da stimulišemo, da on izluči kiselinu, koja će onu hranu koju unesemo da stvari, potrebno je da taj med uzimam pola sata pre jela, ali u hladnoj vodi. I hladna je voda i med nadražit će sluzokožu da ona izluči i enzime i odluču kiselinu. Kod ulcerozne kolitise, zapaljenja debelog creva, znači danas je toliko ishrana poremećena, unošenje, taj ritam koji smo nekada imali nema, kad je doručak, kad je ručak, kad je večera. Ono što je jako bitno, znači sve to iritira debelo crevo, pa su sve češće dijagnoze ulcerozne kolitis ili zapaljenja sluzokože debelog creva. U takvim slučajevima, znači kada debelo crevo ne može da resorbuje sve ono što unesemo, jako je bitno unositi med i druge pčelinje proizvode, o kojima će kasnije nešto i da kažemo i o ostalim. Ono što je bitno, znači kako upale debelog crijeva, važno je da se uzima sa mineralnom vodom, znači 1 do 2 kačke, zavisi od dijagnoze, zavisi od opšteg stanja pacijenta, znači ne postoji jedno univerzalno pravilo koliko treba kod koje bolesti da se uzima pčelinje proizvode. To je individualno jedno shvatanje da svaki na ovoj planeti 2 ista čoveka ne postoje. Tako 2 iste terapije ne mogu da postoje. Vi ovo što imate, što vam se nudi na štandovima, imate gotove proizvode. To mogu da koriste oni koji žele da to upotrebe u cilju preventive. Ali u cilju lečenja ne može tako. Znači, jedna tek u kojoj ima meda, u kojoj ima polena, u kojoj ima propolisa, može da zadovolji neke osobu koja ima dobro zdravstvenog stanja, da bi to zdravstveno stanje održala. U ostalim situacijama, znači, ne može, kao što i vi, ne možete da kad uzimate antibiotik, ne možete da uzimate kapsule 250 mg, nego uzimate za vaš uzrast i težinu, uzimate 500 mg, tako i ovo. Znači, postoje doze, takve mešavine ne bi mogle da se koriste u terapijske svrhe,